Hanyo Trap Integrated Territorial Organization Omyam Area mentakasngi ka arpa hanyo terik ujamang ajar arpaulai kalalet ben penram hakmat yeng jong UMLA jong ka umroi constituency ubak daman bait lamare bandawa ya u ban keren ka reservation policy bat ka roster system. Nakaliang jong usam lageri lendam ubadai u president ulaong bakajing tamtien kalong kumba penkendet nakajing yok tia jong UMLA ka umroi namar ba ulaklet ye kajing dawa jong ki khun samla kabri hanyo trap halor kajing jong ka bha thongkam. Sang situ kemal kejing sat mesin jungi bangin iya ba arden bela sat kan sat jigi tari kari cai beri jungi asan singi menta bat ngiwan ni hieng jong daman ba lamare wo melia jungi jong omai chonsi bat kajing wan jungi ni kale bang ya phone pai u da lai sien asau sien kajing phone kong wong ba dang bon kam en ka ba ar wong ba udang don sabar bat ka balai ngi phone ngi yok jing tip ba udon sedali tingwan ni bangin de program ni pi wo melia jungi ngiwan ni makin tu pi bapin riasan ka voice sispang kata jing dawangi taka reservation policy te lala kajing le pi lala kajing riasan pi ka voice kan penlam menteri dia kari bicara beriu jongi badam ta kena samla jangan kwa baro hi ke meli baro kilai pui hi ke meli bakini yang lang nam ta kan ni kajing ya dawa jongi sispang ni reservation policy